الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Tiada yang buat tanda ngerengan kita amban dalam jalan dewan beri kita dalam kesejahteraan dalam ketenangan dunia akhirat. Yang berdan ulama itu ningko kehadatan Presiden Tuhan TV. Ia ini mengerengan kita hidup amban dalam dunia sampai ke kita. Nablas dengan surga. Begini itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Siapa itu kaya jentik mereka Nabi siapa itu ganti di Allah Nuhin. Siapa itu ganti di Adam, Ibrahim, Ismail. Kamu puluh generasi. Siapa itu ganti ini. Semua kita betul juga kita bermata. Mengkong negosiasi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat berdari. Berikan syukur itu dia Allah Taala. Kau itu ini yang penataan. So tidak tu terletak dalam program tu. Penabnaan ini kalimat doa bagi bahasa Arab. Ini bisa dengan doa atau kalimat dengan doa. Itu dengan doa kita itu doa ayat Al-Quran. Itu di mana kurang doa anak hamba kita urungannya ayat Quran nggak ada yang sedih nak ilingan kuing amban Abu Darri Ali anak bangku keusia insyaallah itu keu tak naan untuk kalimat Al-Quran in programati in pengetahuan tewarakat iya Quran ini nak ingin Abu Darrin Ali ni kau keu tu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Bismillahirrahmanirrahim. Amin syukur anak sikit pengurung muatara atau ayat Quran. So buat ambanmiaan itu tunuanting programatin do pin kalimatul arabi al kalimatul iftitah in English term opening remark. Kau tulinganan kumurungan kita opening remark dan ini sponsor puji program tu. Dok nak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dia inurungan dembuat hati-hati rahmat kapatut sin Islam mukmin turun lemitan dia mantan si semboyan bayan gape yang ko gape yang kehilang sar alhamdulillah saya dia ne panagnakan this is your first time ini panagnaan nun pinangkat kewa Allah Subhanahu Wa Taala
Bikipin kau rin buang hati-hati para pekerjaan ini kami tehinang jadi kau itu. Kau itu linganan ku indeng gua miaan konser meor dari jurnalitan. Murungan kita kalimat kehidupan opening remark gak ini di Amban Honorable Share Noel Pao. Ya, betul. Maksudku Ustaz Budiman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siadara mi kabuluhan te langdu pinakadatan manamal kuya si Ustaz Abdul Malik Ukung, Ustaz Bayan Maruzin, Ustaz Bayan Yakin, kabalikan Ustaz Bayan Maruzin, ia ingin pagnakuraan sin agamate Islam tu si Lamitan serta ia President sin Madaris tu si Lamitan City do seminar kami pakuhumiaan IEP kwe pinagnakuraan tu hada si Lamitan City dumen si Basilan ko nga mga si doktor sin BSUP Basilan Ulama Supreme Council duk me kapuntinihate duangan lay do teka mandriya me sawe ko inin zaman lay pinagnakuraan sa si Ustad Malik do me kasawayan ni teka me bakasyon si Suaid, si Ajit Dapir, di si Omar, dukiwa kita kusintuhin, may kapung tinaihan, aban bida-bida masjid, labi masjid, palihan temihan ti akam tu, denggihan kami kemon, may kapung tinaihan karentihan, kasalihan, kaanakan, may kamakanakan, request si Ajit Zubaira aban madrasatu Zebra pakali kita ni Papa. Salam kasilasa tujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian bahan imiaan asal visi kami menamal do si Ustaz Bayan. Gak tangku me ta istindi me parkala tu personally law magtawag-tawag serta baru 2 elo kami tu mulai kami si seminar si Sambuanga. Seminar si Sambuanga le, palayan kami lay kami si Garden Orchids telo elo. Kahapan dun sa sin kita bi me bangsa Muslimin serta enande seminarin conflict reconciliation resolution. Abang niya pagsagga-sagga pinagtawa-tawa dugniya ne solusyon or resolution iya seminarin. Maksud ne bang niya sasaw tuod ang lahat te Basilan pinagnakuraan ulama Supreme Council sin Basilan do the provincial government of Basilan niya ne solution te kasua iya may palihan kami. So kan pay ko dumen nga istindi in so busy kami para sa babang sing kite ini magmatnat dyan ini busy nun sa kami ako di ilaw magtawagan niya dyan kami ang sinisalong sa pwede ko itapito ko si ito pag ang sini pagpito ko ga atin na pagtingko ante ni kinanal ko niya pagtingko ante ni eka so bahukupi si bata si Mayor Orik Purigay nag-coordinate pa sa pagtingkoan pagtingkoan yung inadawan wet ang Cultural Center kulang na si Cultural Center sa kanat sa paragayan de piyambahangin niya tapili pende si Infancia niya tapili lay si Mayor niya tapili si bidda-bidda iyan lugar iyan niya pakaradyaan de si Agamade so paglai ko takite wadang buwa hindi na ite pende sir ikaw pili ko si bata si Mayor Lay bayat ko nidang pagtingko ang piliin ni paragay sir pingko niya kay pingko in Islamic Symposium and Consultation bangi binahasa si kite niya lay pegnasihat at
bang sa atin seminar lang English sir pag nasihat pinte li palagama anak pine hapser hapin ni manaman ipin ta pikir no domain pe ko tartan to ako makapikil me kasawian ko bakas waktu ko si abroad si Allen Yowa pindi na yowahin pe ko United iyakan Overseas Workers Association, lain Syria, silat Arab, lain Syria. Napili hapsel. Pengku kung tinaibang niya ang kugeesan manamal ko ito, sarta ako tanto recognize, bisan ko kunsihal, ko bang sumo recognize na po. Inin, kabayaan ko inusalin Cultural Center, lain binunglewan niya, pengku piyang bahangi, pengku maglami-lami siya ko. Nakakaniabutan tayo bisara ko pindabuak mong tinahili tudukam na ito story ito may tuandok may kay maman may kaustaran may kaguruhan ito api ni sir laat ni manamadang lamitan ko pikuwe inenan penen islami-lamian penen sir may nagpanti-panti na nagpeseksi papayan ko penen tahal ng taos asa bayat na pelaruhan ko bang saing para kayo lagi ako sarap ako kusumayan tel rumeniakan malamurin lu si misla nilamihan di lalu samin seksi yang nama kemon tel hati tel Kristianin kemon anak iyakan anak muslim so sain ko magtawag pito dopen ko di ilaw sumukulang kita rito bang palagayan peng ko sa kultural peng ko magluto peng ko anak iyakanin dukong tinihiyakanin magluto nabuko ito kayo kam so luto palutuan may ariat to kam tiyan na tuan lang so paman nagsukol to kam kayo inin si Allen agama Islam tiyan may kapuntinahin tiyan kaam inin nakang kita may kaam may kimamanin tudyo bida masjid sarta pinindaba kung tinaili so gini tapole may kanakantin so siya ito may kamakanakain may kakaek ka may mahadjihad-jihin kita matuhin atau may perensin kita matuhin inin tudyo kaam ni kemon labi may kaguruhan pero sarang-sarang niya disseminate may statement tudyo kita atau may himumungan supaya te continue te be teaching tudyo kamakanakan atau pagto tudyo may kamakanakan di gado bidda nila gado bidda din de we ituro sa damlamitan to bangsa ito bangsa sinwe to bukot muslim to gado niya papasa dak ni magmaap sa ibu-ibu pagmaap damlamitan to was motor gado niya palat dak ni binsara-bisara we bangsa nila lo sa may anak yakan magpauwas gumain si aturan magpahidjul motor dok niya patulog ang silang pongyo pagbalihan ko umbu 85% anak yakanin 10% do anak duk sama 5% do Christian yan kakan umbu lai silang pongyo iyan itu suwe panabangan tabi pagtabangan tabi kemon serdi ang bangali adak ni turang pueblo magpauwas dumain si aturan magbisara dumain si aturan ngihinang pamilang dumain si aturan terpeg ibang pamilang nga dumain si aturan importantihin lai may kakanumbulai si enan da pinambakan lai bu 85% anak yakan 10% sukduk sama 10% do 5% Christian so sobra na mga kanakan tendi magsuko to jume kapuntinehan ang bandriato tapikil we de in bisan pa kita bikulang-kulang murah-murah batat Allah subhanahu wa ta'ala sumaplak me bisa na ito to jume kaanakan tapi supaya sigay na kapahali pakulang-kulang ini pagmasi at sinme kaanakan dito so kasabot we kung sini magmaap na bisan taha in sabatan English it's a great privilege tiap ko keurungan we de te coordinate we de keurungan time we de sarta puas pengandaan nagkonsihal to si Lamitan City yaitu first speaking engagement ko behu ko ito makaharap mahadjana puas pangandaan kumiyaan
So murah-murah pagi pers ku itu makaharap mahjana buting agama bang lupain dumay ku itu pangnapurakun bang pain pemokuahin tu silamitan city tebo wane bidda municipal matapit tu si kita pagi kakita itu ram langitanin Akbar, Tuburan, Muhammad Azul, Albarka, tipu-tipu, ungkaya pukan lalu di sumisi tiay mereka kakitehin. So, bangsi pain, kelumamudku, tu si city government silamitan, maghidayat, tu dumeka anakante, sarta tiya first day, bahu ku makaharap, matjana, ini amban iyan ete urong kuwe, kawase, ini pinag, GSan webe ini mangge GSB ini gay takasuwa ko so bila ini kepentingan mekanakan landuk susekul bigan isang ekar himumungan kutujune kaanakan te ini si kulang-kulang kita metuhin continuous teri pekto teri kutuduk anakan te bang iyo kaanakan te bisi luma pegeni rob si ako penteri kinna teri pekten mana-mana so ilmu asajat mengikut kita bidda ni adat ni pengadatan ni kanakan din so tiap mereka guruhanten di pakalit ini yang mansia bang pain sia mereka contribute tujuh kita ni supaya menghidayah tujuh mereka anakan din iya ni adat pengadatan natawa tujuh agama Islamin ini magsugo tujuh kaan kemon alamitan ni kirumen alamitan serta kam dumen alamitan lek hatiku hajja doa tujuh aku supaya ada hakku kawasele maksud tujukan mula-mula Allah Subhanahu wa taala keburuhan itu maksud tujusia untuk balik salam kasih nasahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like it lah, laptop itu. Ada syukur si tempo. Mungkin itu mangpai tidak sama-sama. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waitu janante mapakaam alemnen niya pihip kami anda niya nakikilele kamanakan ko ini lalu tekilelein aku begitu aku jawab kamanakan ko tu ikut tekilele ko itu ungsulanku mikrofonin sirenggu alim tega nene seti amban ustaz malik hukum Allah yarham ne zaman itu wafat lesi perhajian bisa ngira tu barang zamanen alen nen tiap pemikit tu hukum wafat sama dan buat kemanakan ku ini lagi pekerjaan nggak ditester uang 2000 ini so menghaji itu aman basilan aman lahi-lahi aman kami tujuh Makkah nah alhamdulillah gak nih boleh wafat nilai si pekerjaan Allah yarham mulai ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang buat zaman itu so bisa di ini wafat si Makkah tiap itu mikir kalian silaban ini silaban waktu anaknya cepat tuntut ilmu lebihan dan cari tiap mikir kalian dan capai itu sahih dan hatung setiap kiamat kini aku tutup Cirebon muat buat samban miaan angsuran ke mikrofonin Cirebon ulama graduate amban Riyadh University of Riyadh KSA dan University amban kata Ustaz Mari hukum jadi dapat yang itu masih kurang kata mikrofon Alhamdulillah.
ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد teknik Quran ini saya lebih tanam berentai betong ini bakasnya untuk kita di sana puede ser no el baúl dua keburuhan ini si kapan bayar merujung dan buat amban teknik Quran ini itu palsi Allah subhanahu wa ta'ala yene yung kapatid maramtanan kita hindi pasal pag-armat yung si belang pemidan demikian makasali anak ko suway guru ko kuya ito bisang diki-diki taman temi suway inin metatuat yung sa mga Islam kuya na pinin tatuan kubilan tatuan kutiman gak kita uhan timinin nakanakinin pag-amkan lahat ay misamiyan mula-mula ang panantang timiyata kain timi ata na inagawati kwen ata na sumikwa mula-mula ginawaran kung anak po at mga pagkasari anak at iwan sa amin kasi katong bayan yakin hilay ngaji si Madina ko ito na mura-murahan bangpain siya kinumpikan niyan medya umos yene kata pwede magsuran din sa amin sa pagpipito sikit ibalik siya pagkamaran at tinan mo yene akan Allah subhanahu wa ta'ala yene akan Islam demikian siguro ko kelasan pagkakon budiman kusi teknik Quran kami kusi yene meg GS supaya tihilang yene pagkarajan to kung tiniitibi niyan si Ustaz Suhaib Santara inin bangitin si Jamiyato ini yakan lesi niyan saudarinya dan buat tetupal wallahu subhanahu wa ta'ala siya maskuliya yene niyan nagtahinang menyahinang may pangarajaan susamian si Suhaib Santara dukni apela ay duwangan kasi te pole melingkan tebuhan kami sa salamin sa amin po si kita bekemon dan buwa Engineer Basil Sulaiman kaya tinim nagmatuloy-usap sa pagkakadyan to supaya tihinan ang gandang sa lahat sa amin yan eh sinasantin ko ito to nukdang buwa niya nagkurang kami usap lahin si kita bekemon ilo lahin nidtek hinanin si Oks sabi ini ang banbato yung demikian ay kasalaan na sa amin si Ciro Masugol kato duk si Omar duk si Indama duk si Letelo sa amin na ihiti ang bakas naglugto si me yene naghinang pagkarajan ito ya to siya pahali so ikat na sa parang siya si Carlo Metemon may kabalatuhan po Filipo lela parende. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun 'azim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu al-hadis. O sa mansalam si kami kemon may kipuntin sa Islam, nagsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala dambuli na si kaam labi-labi na dyan na siya magtaniya yan pagkanadyaan dito araw Islam sa amihan dahil yung nagtabisara ko si inim mula-mula binisarahan kung ato pinasarahan kung yan malas nagkipin Allah subhanahu wa ta'ala kabura maktan inda Allah ang bakulu malang kami yan sa jihad dyan kamali sa jihad dyan kasaan Tabirun. waktu misara si etinen kung kiniino mo tegay pagkain ng ginawa sa sumaruahin na ito ang bangkemon taga-tibistara ko asal binistarahan ko pinasaran ko tinuan ko ninibaran ko mula-mula sa niya so kaya pag naalay kento diha na sikit ni kemon diya naman pagkang Allah subhanahu wa ta'ala si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabang bait pinagkumpat Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi yan ang pagkakuliat na besar na inakuhan pinagawa din sa amin si Masakal natin na umat Islam dapat nabisara po ito si Elawinin yan na bakas nabisara niya nabuha ang gulong talasan at pagpatima natin po si Esther Noel yan na kalihanan nagpuntut ilmu inin po nagpuntut ilmu sa amin pagpatima yan si ano po kamatin ito yan ang nabisara ko sabab niya dia kita nagbida lahat ko itututu pahagil si yan kita begitu ini niya ang banlimitan niya ang bandyata niya ang nagsukay niya ang pinagpapit maglengan ng mitipin sa amin sa mga ina pangapas way di sa amin ang kalabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala nawas ini binasaray ko ito niyan dito kahang pwede binasara kung ituro ko ng kalasan at ang butiman daan niya daing kalingan din sumigwa si Kuituto lengan din etinet nuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala aman sa manikin na ikipunta sa Islam natin ibisara ko parehelo etinet magmap kami si kami kaya kaam nagbida-bida lahat hindi po na kami sa amihan buming kang disara gali at nangyari sababan ang banpito kaam etinan yan magmaksod duk pekeng-pekeng din duk naglebas kapat at nagsukay di sa amin supaya hadja kang makatali supaya hadja kang umadir ko si Yene pagkarajan ito Allah lalita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam makakasika makasika dito pagkibang kami nga niya at nagdabuha ko karuhan pagkibagal ko gali at kapurong kami karlato na sa BSK na nagpinihain ang pagkarajan to malata ang Mag-Sir Noel duk ko si Isarap sa dala dati na pipuran na si dada na Isarap yun maligang sa magpito ka ang silang punin at pinagnuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dinating na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nalihim kawan kami wa ma yanabu anil hawa kaya Isara yan na pinagnuntut bayak yan na sabi ang kuwa-kuwa na Isarahin Belainkan Isara yebang yakin pinilham Allah subhanahu wa ta'ala siya so Isarahin serti amban pun Allah subhanahu wa ta'ala ini terbisarnya sikap itu ini mansala tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ini mereka beruntungan dalam Islam maupun di kami bisa lepas luupin bisa kami
lepas ada pintu bahagi si kerajaan itu. Dia kuat tadi sarahi bisarbe kuat salawat dan dapat amban Allah Subhanahu wa taala. Salamat amban pelengan. Ia pintu mabahagi si ele ko itu tuh. Ini semua lengan benar demikian. Dengan pintu si awal. Dengan si paglangilamihan semua lengan menjadi surga Allah Subhanahu wa taala. Ini. Irin aja daw namankan. Gani ada pengurungkan di kamp tembiliko ke salawat semua. Dagang dua-dua ko itu le. Kuna ingkaan lengan amban dia tapi pun si awal. Dengan si paglangilamihan dengan si lemitan semua dengan menjadi surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tektor. Negara pinaku itu dikau dari pengkes agama Islam. Negara pinaku itu dikau bisa sa ingin tegal dari kursi dunia. Bisa teman-teman terbilah pagpangaji ini sambil dari pagdaw sambil pagdaw. Ito tabi ang magpapatan. Isa bangkuingnya gitu wasik sa dalam surah tawag sa lokal. Sing kedua bangkuingnya sambil dari lapas ang nagkajana tawag sa lokal. Ino, may sigwal na bayan sumihin ang pusanan mingin dalam surah mingin bilalata. Na sababan ang pangkaw pwede disray mamia manusia kulit-kulit. Kedauhan ng pagkerajaan ini bukan dito. Sumo na jasu. Etinan muna bang iya. Kue itu ngene pas dile amban etinan larian ng surga Allah Subhanahu wa taala. So ini na sukut ni ko ito. Sukut ni bele di ato may kaulaman ng Islamian etin harap tadi niyan harap kita ni urugan kita Islamian kahaban duk lebih-lebih den. Ini kedok tadi aman Allah Subhanahu wa taala hin edabian surga. Sabab amban ke pun itu syukur ini. Wa inna malaika tandaan ng kemudian sa agama Islam. Sabab pelengan dia dasar harga teman harga tujuh Allah Subhanahu wa taala. Bangkeon lengan setiap maninin gamin Allah Subhanahu wa taala malaikat pimpinne piu nurung-nurungan ka atau ngisportan ka enggak. Bisa pelengan bisa dengan Tuhan. Semua bangkeon dan pinne peluas ang pandumaan untuk ilmu. Yu malaikat yang disport ni. Iyo malaikat din nurung-nurungan ka. Nututan ka pinili sabab ito yung kipagirira Allah Subhanahu wa ta'ala sa hinang nila. Allah Subhanahu wa ta'ala ganyan nakuha ng malaikat ng sabagong dumin. Ginang hinang pagkarain hajit harga sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nito. Dati kita ko ito ay. Sumay ang pagkakan po kami sampai 7 aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya kita sinagsiya ng malaikat asal ko na bang Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sa agama Islam. Misal Allah Subhanahu wa ta'ala pinne Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa ta'ala magpapanjari si Kemon magpapanjari bersama iya kan ang magpapanjari. Kemon ina makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala nagpapanjari dunia Allah tidak misalnya. Ini dayuan makhluk. Urus iya mapanjari si makhluk ni. Dia pinene we. Jadi nanti magsali-sali kayo mo para sa karasan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang pagmaikin ni binabihan sila tapena we na pinagahap ay na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagbulan sa pagkuya bulan sila tapena ng Allah ay na bulan sa Ramadan. Insyaallah bago pentes kay pinabot kini. Allahumma balik Ramadan kasi magkakata yan. Jadi pinagahap si Allah Subhanahu wa ta'ala ay bulan kini Ramadan. Ang pag-elaw pinili ang Allah Subhanahu wa ta'ala yan elaw jemaat. Elaw jemaat sabi. Kung spino kita si manusia segini sa manusia niya ko ito pinili kinilala mo Allah Subhanahu wa ta'ala atas pitu parkala sa manusia kaakemon manusia bilyon manusia tuhin ng Allah Subhanahu wa ta'ala yan ang nagkawan kemon kan makhluk na manusia at mula-mula tunagua si atas pitu parkala sa atau pitong ginis sa pinili mula-mula muli kita dituju hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala ini pinili ya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar pinili ang panjari dia pinili Allah yang kemon magas pinipanjiri riyan mula-mula kita berupan manusia sila depende Allah
Subhanahu wa taala kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma Nabi Abu Hurairah yang disebut dia. Ini penuhutan dan ini penuhutan hak atau adil sendiri dan penetapan. Dan buat bisaran pada dan buat. Mungkin ini demi kuasa Pak insyaallah. Yang penting Quran ini. Dan buat amban sababan tepene iya Allah Subhanahu wa taala. Begini tidak yang berhubungan sama Islam. Kama yang anta bisa maksud tadi. In tansurullah yansurkum. Bagaimana maksud dan bihatinan dan supaya kita ditinabangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini maksud tadi nak supaya tinabangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal sama ini. Dan Quran dari posisi sebab saat kita maksudnya nanti nanti tinabangan Allah Subhanahu wa taala. Ia mula-mula pekerjaan ini pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tinabangan kita tinabangan ini nang buat kesamian kemas'uliyahan ini membuat amal sabaran. Tawang tidak Allah Subhanahu wa taala tujuye tegwa iya sana. Tidak tidak kurang. Saat ini kita berada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gue ini tadi sekarang ini tabangan dia bukan paling kepek Quran di samian. Dia kepehut tadi sih dengan hak dia penuhan di samian. Begitu betul. Amban kau kita mau buat Quran kau. Cuma buat gak dia tepede dan buat itu sama dia yang tepede Allah Subhanahu wa taala macam kita ini buat dia. Iya. Si kedua, tepede Allah Subhanahu wa taala tabut si leu kiamat. Dia depende dari manusia. Dia mereka. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa syabun nasha'a fi ibadatillah." Dia mereka manusia. Kita ini manusia. Lela mereka perende de kesamian. Umur tembi kewe tak taklif kita tidak balik kesamian. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dah usal begini. Penulisan di dalam ini dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, depende Allah Subhanahu wa taala tahu silau kiamat ini manusia dia. Mustafa kok ini tumbas ini manusia depende ini tahu silau kiamat. Tumbas kepada Allah Subhanahu wa taala sih. Sekedar warajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Manusia mengingat Allah mula-mula. Dengan tatap. Dan berisar bagi ibarat kepada Allah Subhanahu wa taala mula-mula ini sampai 50. Agen-agen kesetihannya panggai ke bahaya ini si masjid. Iya. Kemo amban kinalasahan wa amban inessa wa amban peg. Ini. Tekimang disamian amban ini panggil amban atau panggil ke ibadat wa si masjid. Amban sama depende iyo Allah Subhanahu wa taala bang iya tatat beribadat dan itu edir lai sidel dulu Allah Subhanahu wa taala. Masih. Sikatal mo sikama. Wa rajulan tahabba billah. Ijtama ala dhalik wa tafarraqa alayhi. Yan ko tibi insyaallah. Depende Allah Subhanahu wa taala tabut si wa akhirat. Jadi manusia magkalasa dari Allah Subhanahu wa taala. May pagpilihan sa agama Islam. Ang pagkalasan. Di sa teknik ini ini puas ang agama Allah Subhanahu wa taala pagsesewa niya. Sunagwa ang agama Allah Subhanahu wa taala pagkasuanin luwet inin pasat niya pagkalasahin. Teniya pagkasain sa man kinin kasilasa niya karena Allah Subhanahu wa taala pagkasuanin sa akin. Ang bansawan yan depende rin sa Allah Subhanahu wa taala manusia niya. Si kelime Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kelime depende wa Nabi Muhammad sallallahu wa Allah Subhanahu wa taala tarot si Allah qiyam dan buat lillah wa rajulun ذات امرأة ذات منصب وجمال
fakala inni akhafullah. Nanda sini tanda sa pamayaman Allah subhanahu wa ta'ala. Depende manusia adalah dari ni ada 2 oras pendetektahan ni. Testing. Wallahu subhanahu wa ta'ala lumre ke dia anda de lumre ke ka. Oh, ni aden desamian. Pemilih atau begini sih samian sampai begini tender. Tender isin. Tender isin Tender dayahan. Tender hak. Tender ke tubuhan samian. Napeguas siyahin pakana sa samian. Ini. Ini saranin pakala hindi akapullah rabbal alamin. Dado pinne ko sa ako. Dado peluwa sa ako. Dado pa ibang si baran, si bentuk, si arta, ano yan sa bakit pinaginalaw kung susuhan ka pa. Kaya mantri, sige, may kundok manusia na ikasusulan dito upama, sabi yan. Sumakuha, dumende hante sumul, kaya kitiri, lamot na sabi yan. O ito, dumende ahat-hat, dendehin may kissin sumakuha, bag niya, den, dalute kita, magmotor sa amin, tinuro gawin kayo sa amin. Tinuro ka tuwan-tuwan lenganet, tinuro sa pihak-sampang sa pihak, tinuro. Di hawain ito kay kabayain na si yan sahwat na ikabasin sa amin. Pwede depende ni Allah subhanahu wa ta'ala sige tinitawag siya ng dapat. Ay kumungkin na siya sila kung sige kinakam. Nasuno, pagsalat ka. Masabda ka bisalat ka din mahpara. Manusia ang nagsadaka o sekretone sa nagdalaiga niya ginawan ni Melintan Allah subhanahu wa ta'ala. Aman sa manghirap nila tebele wa Allah subhanahu wa ta'ala manusia niyan nila nagkapanenda nagkatabot siya yung kamat sa manghirap niya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu warajulun angkat Allah kalian tapadat airan. Yan na pinagbuha lela, nagbuha dende. At what kita bila manusia sabi, lela na pinagdende. Tanto. Kaya pag-ascended, kaya pag-ditignan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai, betal ko yung matali. Nangis iya, yan ay hawa pag-ascended. At hawa yan ay hawa kay-getlen. Pagduhan na ko Allah subhanahu wa ta'ala kung wasabi. Sari ko ng kaikaan, mas labi na magkar ang iting-itain. Ekap na ingis din. Kung ekap na isikin na pengesap ko Allah subhanahu wa ta'ala, pagkanya ang iting-itain, pag-isin naman sa sana. Pus, yung matasla. Yan yan, ito, parkala ang manusia. Depende o Allah subhanahu wa ta'ala yung taabot si Endel Qiyamah. Umus, depende sih. Wa Allah subhanahu wa ta'ala la yasil lahu qiyamah. Ini, jadi yang sapahap ang bangrupon manusia niya, may ipon na niyan. Umus, depende sih wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penurung Tuhan yang sisiya tawad sa lahu qiyamah. Biasa sih yang depende na ataknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Jadi inapusan umus na lila ini bangdayan buwasin natin usna tinahapan yes akan menebihin bilun manusia itu kayo sa menebihin itu kayo menebihin keperein umus ini kung mas Allah subhanahu wa ta'ala siya yung pag-independent na siya kung Allah subhanahu wa ta'ala taawad siya lawiyan siya lawkiyamat dia may gawa natin misalnya akari ron sige dewi elawin tapik na tamanang tapik sige dewi si lawiyan nag-elawin panas tapik tamanang tapik pinaligan ni Allah subhanahu wa ta'ala yan ay manusia at nagpidog yung miyan tawad siya lawkiyamat pinaligan ineligned ini aras Allah subhanahu wa ta'ala. Lumen payo. Lumen hindi na dalam sekolah sa ina ko dalam all sa ina dalam ina lupa.
Inuan, ang talandong sumewa yan ay aras Allah subhanahu wa ta'ala. Aras Allah subhanahu wa ta'ala. Gani ang magkalandong safety. Gani ang nagkikore ng ingeldigan yan ay paras elaw, malis elaw, kaya mating nakuha sa aras Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dahil ito pargala sa gano'ng ekka, pinagkusiktahin di. Dahil sa Allah, kukuhin ang tagulit na pinatawarin. May kunti din sa Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kita biyatin. Labot billahi ang pagtitubiyaan. Labot sa ilang kiamat, ilamdungan kita biya Allah subhanahu wa ta'ala. Uros, pero Allah subhanahu wa ta'ala, nagkakabis na ramihan, innama amwalukum wa awladukum fitnah. Innama amwalukum wa awladukum fitnatun. Wallahu innahu ajrun azim. Ingat demikian. Ingat demikian, inti demi tegi anak, nuk tegi harta. Kaya dia bangsakan manusia ini kinabayaan mo ay nuktirasa mo amban atas perkara ini sedih amban antay. Sedih amban antay sahaja. Ini nikmatul aulad wal amwal. Maka keurungan Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini nabuhay amban nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keurungan anak sahaja untuk harta. Keurungan anak nuk harta wallahu subhanahu wa ta'ala. Urus inagahan kita ng sini dan Allah subhanahu wa ta'ala innama ingatun biinuk heti debikehon yedo yang parkalangnya yede anak debinuk parta debi mekepinasakiti dan penir mekepinasakiti misalnya jadi anak itu karena walhasil bangsitai na ibisar ada yang kita berusaha bikin orang karena dan kita lihat dan pedia impact level ini impact yang bang pedia anak insami ini bisa tuanin menjadi lagi di alta ilmu karkan insami jadi besar semua bisa saya besar Allah subhanahu wa ta'ala Isa saya besar Allah subhanahu wa ta'ala ia narata dan bi ia narata bi semua nakipitna kita di harta dan bi mangkulati di dalam haram nakipitna kita di anak dan bi mangko Israel dia nanti itu si meglabele di dalam becore nakipitna tagwa ini lu sampai kita sana semua dia sahab hak di harta hak di Arab magkausal ini si kinaman Allah subhanahu wa ta'ala ta'abud si Allah kiamat lang tazula qadam abdi medyo pinetekang si harapan Allah subhanahu wa ta'ala ga'ada dia kunjumas ga'ada dia rasul ga'ada dia hadirin yang namakan kitib ga'ada dia hadirin kitib siyan karaat ni Tuhan kami na alamin tinilaw kita kaya kita pinag-usap law dekat tinilaw ekkat pinayawan si mga walang buwang magtilaw ay arta mo mag-arpa na ito ang pagtungan pe kung salado yung sabi terus wait ekkat may iwan arta iya na yung pinag-dapat na manusia ay sa arta Eka, mentaklar itu sikit dikit-dikit, kami karena siya wali kali ako, tuwa tayo ba? Sisi ko masira para sini. Kung inefect isa man ko sini, pwede tumalan ng tanini. Etilen, ia tatawa muna pibunya. Naglengkewan, naghadyahan ng manusia yung sinayakan. Sabi na sa ekartane. Sabi ekartane, etilen, tinangurong Allah subhanahu wa ta'ala sa diartay. Sa sagada kira kan ini dia gawe bersama sama kawan. Itu ini kira-kira
sa barta. Kaya ko ang sarap. Kaya matili ko, pag-amban asal arta at ibili. Pag-amban asal arta at ibili sa amin. Pumus, wait ko pasal pang-arta. Kaya ba yung arta? Arta hindi ito, pag-ibisan, pag-uso sa business. Business na ito yun. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa mujahiduna fi sabilillah. Ini kinakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, pag kita mag-business, yan ba business makalapas kita ni ang mga naghahatap ini. Pag kita mag-business, syurikan na iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pag kita mag-business, syurikan na kepada saya Allah, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala, ini. La business lain. Jadi ang business lain, ang mag-ine, ang pagbukantaran. Ini, pagbukantaran din. Yan may drugs, na nag-isang. Kaya pinagkamura na, pinagpinasuan ka ka arta. Yung kita pinagdahin, mutek ka arta, inag-iner. Imo, milyon sa amin, ang galing ka, pinwa sa bot ng biga, kikinudong sa amin. Si kedua, ang mag-arta at pinili, ang manaliba. وحل الله البيع وحرم الربا magkasali nag-business magkasali yan ay nagtindahin nagpurihan sa amin sumamuha basta lahat dyan na ibada sa amin imansari na iba magkasali kaya ay may ayun maglukaw kinaglukaw may naglimus sampai tebo na langgaw sa amin Kutia panihinakan ke Allah subhanahu wa ta'ala parasahan. Urus kau salmu. Yan si kesebenarnya lain. Kau sahamu kau salu si kau sahamu sahaja nakalan lain. Nekene dari hari kami perawat ini. Gay sebangan tanggay pemua sebut dan bakas teruan kesalia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ilangne meibatkan tinggi. Horis tinggi. Supaya ini tentang supaya harus dia ini asal arta dan penuhan kesabaran penamani untuk semua penusaha yang diberi kesabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat yene makhluk apa kewar makhluk. Bila Allah subhanahu wa ta'ala yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dia kira berkesudahan ini dengan pandai. Agar ia berkesepakat melihat bagi kita halal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat kita ni pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Umus si pasal nag-ibadat ibadatin hindi na depende yung ibadatin. Bakit agad nag-ibadat si Rasulullah na yan ulit? Kalian, hendakkan Allah kalian kepada kainan. Maksud Allah subhanahu wa ta'ala menyakin demi dan buat maksud tak
tekta sila ini supaya kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ibadat. Bagi ibadat kita, haji ibadat yang di waktu ini. Haji ibadat yang ada muasa tekta sila Ramadan. Haji ibadat yang ini magsyadat lain. Haji ibadat yang maghaji lain magkakuan at tujuh haram. Haji ibadat yang magmiya ang ta'ala tekta si isab na tekta si kumawag si kantake sa amin magsyadat. Hindi na natin ibadat yang ibadat yang ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ibadatin kemon ina hinang. Umus pemata hinang lagi mengganda pagkita Allah Subhanahu wa taala sa ibadah. Duman hadi sa bahaya. Duman magpuasa. Duman magzakat, duman maghaji. So ina. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ina hinang ganda pagkita Allah Subhanahu wa taala sa pangalasan Allah Subhanahu wa taala sige tabi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuwelo magsubahay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iman bid'un wa sabuna aw sittun wa sabuna bid'ah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iman ini ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu labi ditumpu gini sanne atau labi nako gini sanne samian. Kalau ditumpu gini sanne. Urus alaha ya kalimat la ilaha illallah. Ibadat sa jihad ke perintah dia bantu masa-masa berkulit takam di ko. Zikir la ilaha illallah. Khalisan yakin ikhlas dalam penyataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha dan la'anu letik sahabat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala bantu masa kalimatnya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sina manusia misalnya la ilaha illallah. Lain ada kalian kena seksul baik. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah. Sina manusia mata itu oleh la ilaha illallah dalam surga manusia. Walhasil ibadat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha. Jadi kita berbenah. Jadi kita berbaik. Ibadat Allah Subhanahu wa taala sebab kita bisa berbenah. Wa'adnaha yaman hekir. Ini first class untuk ulang teori ibadat. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala berkalimat kalimat tauhid. Jadi kita berdoa. So insyaallah begini sih bisa lebih insyaallah. Abasam tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abasam tadi Israel kalimat la ilaha illallah insyaallah. Wa'adnaha imatatul adha 'anil tariq. Ini kewaan. Ibadat yang kepada Allah Subhanahu wa taala berniat sekalian untuk kita dari. Niat lain langsung atau kasa arara memang demikian ayat. Pag-aral kayan pag-isaran kayan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dan tindugan. Nabuha ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus niat dalam mo. Kaya usa ada la'anun, usa maranong tingay ng mana mulai. Ngaran yan lam diamban binulang. Nagpapay buhatan ng Allah dan sama malitan kayo buhatan. Umus na palapo. Ibadat. Wal haya'u min al-iman. Kaya mo. Kapag ang muraka magdaylay, piyo kabatok sa inyo ni pagkala sa amin ng Islam, tayo kayo. Ini ang ibadat ko Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u min al-iman. Ni apa? Tabassumuka fi wajhika sadaqa ibadat Allah Subhanahu wa taala. Kuwi tuloy. Paji Musa, paji Ali, paji Abba Samia. Nagsay ko si kami, tayo na kung kami ni. Ito kami. Titi mag-iyan sa alam ko ibadat Allah Subhanahu wa taala. Qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ibadat Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ko Tuhan kepada alamin. Bisaranuha, ko tuloy magsabot araw kami kewat-kewat lang. Bila ini tegak magtakpan niya betul sa amin. Nagtaktak maganda sa pina sa amin. Ibadat ko Allah Subhanahu wa taala. Magsadakain ibadat. Sunay, gaya niya may kapalan may asal Allah Subhanahu wa taala ang magsadaka.
Su'ay qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha. Misal wajah kok mungkin ini. Ingale ko itu nagsimula si Omar pasal agama so kita Omar sedekah berserahap seperti ini. Dan kami itu sedekah saja. Umus وذكر الله تعالى kepada kita. Dan buah ambar yana manusia. Kinaligan Allah subhanahu wa ta'ala aras na tawad sa lugar. Yan manusia nagdikil kasi Allah subhanahu wa ta'ala. Basat pag-isip na Allah subhanahu wa ta'ala sampai taparangis iya. Bangko ingin. Sampai taparangis iya. Yan ang pag-isip na kalamihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dili kau na may kemudian sa Islam. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري سيأتي كما يقول بباي بالتفسير ذكري نية صلوات الخمس ذكري نية حلقات العلم ذكري نية يعني هكذا أنا نذكر مجرد ذكر كلمات أنا ذكر سامع كبير بيوان هيك تبيت تاس تذكر هيك تذكر في الله سبحانه وتعالى تبيت معنا تسير بيننا جاي نذكر بكتة وهذا ما على كلمة لا إله إلا الله وين جاب كيسك نشوفها وين جاب كينه كيسك الجوائر اللي لكم هذا تام سلوكهم هنا بيسافروا sesina manusia gay nagdikir mo katawhan na nagdikir. Katawhan na pinna salawat kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katawhan na astagfirullah, katawhan na kayron na subhanallah. Kayron na spirit sesina pwede manusia ne. Yan salam mo lapo normal may samayang sumewa. Dala wajah bagusaw sa amin. Muga hilaw mo. Wa man arada dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Manusia yang elmu. Manusia yang elmu sumewa. Kita kelman dan kamu bisa berkali. Walakan mengarah li jahannam katsiran min al-jinn wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa berkali itu enggak dia itu. Dia harga di Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ninggalan pejiki. Gania ini. Gania kapan disamian. Awal pemestanya oke daya. Kedua yan ini dalam ini nek kami tafsir itu orang sambil berbeda itu semua di situ. Gaya ke ilmuwan yang bisa berbeda. Berbeda gaya aman dalam problema. Gaya barakat umur itu kan barakat tata. Walau suruh tidak ومن أنا ذكر فإن له معيشة ضنكا يتعود سأله dalam kubur. معيشة ضنكا بنكلم manusia entam dalam kubur dalam siksa. معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Berpuas kita aman dalam kubur pinakan dalam akhirat. Mereka mungkin sangat Islam. Sebab tak kita berzikir binasekan harap Allah Subhanahu Wa Taala. Jika makhluk peran berbeda, tidak ada manusia menggak berzikirin, tidak ada manusia menggak masak alim, tidak ada manusia menggak ini mengumpulkan sahabat ini mengimat. Dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. ونسره يوم القيامة مستقيم بكلمة leman tu kita hakkan dia Allah peglas Allah kiamat ama besek manusia lu ke besek dengan jawab baik Rabbi oh Tuhan Allah kiamat kan dia sawi dia inai Rabbi li hasan qayyama bukan kuntu basira kok punya besekan Tuhan Tuhan Bapak bisa iman dari sebelumnya sampai sekarang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala, aman kau, Rabbi lim hasartani wa bukan kuntu masalah benar. Allah Subhanahu Wa Taala aman kau. Webin. Kadzalika atatka ayatuna falasitaha. Dia pindah Quran tapi dia panulun Quran sikau. Luna zikirin sikau. Dia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikau. Semua. Dia nun, dia to, bukan dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sanun ekran inanun yang laparan nun bila pelik pun kalangan bukan. Bila sanun newspaper
binasabi na kaya ang pinagpinama sa diya, magpitam sa tilay. Iyo, hadis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadalik adat ka ayatuna panasitaha, o kadalik ka liumatun sa. Pinasabang, pinasaan pa yung martaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabayang man kita, nabayang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma liqaumin hatta yughayyiru ma li anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala pagkalantan di sabihin lahat dari sampai temo dari mati kita na. Sumagi bisa Tuhan. Sumagi kita dengan hal yang sama. Sehingga itu pulang pagpasada ng Quran ng tamang tahu. Dari tadi adalah kiamat. Insyaallah di bandang hadis, mula-mula hadis sudah pasada ng Quran insyaallah. Iyo, pinaghahatin mo ang pagmiyatin ng pagtasin ng kulaman. Yan ang pinag-umangaral ang tinggi yan ang Quran na yan. Magnimasakan ng Quran. Magnimasakan ng Quran. May kapautin sa aking Islam. Nahabot sila ng kumo. Pinila mo kitin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Ina Quran mo, ina tinuhod mo. Ina Quran mo, ina kitab nun. Hindi, kitab mo Quran. Ngayon may kitab Quran sa amin. Tagyan ko sa alam mo, sa tabalik mo. Isan, masan ka kasan Quran. Muslim kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kita mitaksin na kamutin sa Islam. Di ba ba si Allah kiamat na si malaikat tu malaikat dalam pun taksin na kita ni. Wai kita ni magnabi mo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sa tuhod ni kiamat mo sunatan na bisan puro. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kita balik TV. Kaya penarawat TV. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina-sina. Neput pin na si aku de leo sinalawatan na tinima atau tinumbasan Allah subhanahu wa ta'ala min sempo tumbas ay magkakasempot magkakasempot pa yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilis magkasalawat ko dito dito nung sikit sila na rin nun tawag na lang po pintin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepot ko kayo ha kita wahal nabi tuwing nabi po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kita wahal nabi yes abentur dan pisang telepon nabi yan ang kaya talik nabi Sinadua, pang may sa pagsisikula, pang may kalaman sabi, bisan ko pa sa inyo, sunod na tabalik din. Hanggang nabuha salawat. Yung naging Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya tabalik din salawat. Subhanallah. Nagtuhan ka na yung pintaw silang po. Sila Tuhan nun. Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pagsadat, kami nasaru la ilaha illallah. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Hindi tabalik din. Sa hindi, Tuhan, tabalik Tuhan din Allah. Ina na yung opinion ayaw na kitawag sa loob niya. At tawag mas bagong abadilan ko. Tawag sa loob ko, tawag sa telefon na kita ni Iglesia at Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo sa natin. Wala ka Allah fa'aliyan papatat ayla. Kus, yang buwa ang ban. Inalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala pangpasat pagsigirkan. Mula-mula pagpasada ni Quran. Nung nagsigil tini Musa na subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, basag na takipat tini. Pamantay niya, pamanon bigin hawaran tini. Pamantay hawaran tini. Kaya po niya ang nalaetan tuwas. Sumeruha, pamanon bigin laking bangla, katuwas na gana, katuwas na bigin, sa mga hikmat. Hindi na Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katuwas na lain, sa nabduk kita bigay, hindi na kuhat ang bigin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkabi ay usaw di kaya pinagpagarakan sa tukod. Dela mangkanya tulatan dia sa dia. Kaya ngebuhat. Sabi na duk, ngebuhat sikit ini. Mama sa Quranin, ngebuhat sikit ini ini. Nagsikip ito Allah subhanahu wa ta'ala sa Pumus. Nasunod. Bisa magbalik-balik ito kulay. Warajulani kahabatillah. Nagbuha lela, lela. Na manusia natin. Magdala sa tuho siya lagunya. Karena ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Umus manusia magdala. Bang manusia pwede magdalasan niya kaya sa kami sa tutugan na magpapatay. Bang nabi ini ay manusia al-muslim akul muslim. Didirikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tidak duman may asad din. Sumegua magpongkilay. Setiap-tiap magpongkilay magkalasa. Bang pinaniya takdik wala din pagkalasan dyan ako ito matay manusia.
Kita na magkamali. Sinabuha. Manis na kayo magpapatay, mga magsidik na wala aman yung uting-uturan. Ngayon, Diyos mo, kaya wala doon sa amin magpapatay. Kung Diyos mo, sabi na niya, tingis eh. Lord, hacha, ina-separate sa amin, magmarade, nung anda na, nung anak na, nung tapit-tapit sa amin. Terus ini. Terus, mengpenia yang pagkarasahin. Gak dia pegsingki-siningkihin. Gak dia pag-atasin sa amin, gak dia mati untuk manusia. Paimante ni. Ini tagda-tagda tusan direct tagda-tagda manusia itu. Mago kuasa ng pagkap sedikit-sedikit. Sila ka makanselin, si Usi. Mapatay. Correct. Sabi mapatay niya sa naman may inasawan. Sila pa nagkumitele. Anak Adam tuwa sa amin magpapatay. Tiyan mo may kawamat niya masagisan at paano kasi nung nakasukan ang bansa at pagkukulay. Magpapatay. Sabi niya, taglaan na mismo magpapatay ini. Sama al-Hasan. Yan hati ng kichinki. Pagkada muay taan dapat ada pengkira muay na muay tanda bisa muay yang ada kita kumpul dalam muay. Tapi asing style. Tapi style sa amin pinapati yung hindi sa bukid. Nasampay ko ito kita bang sa ipinete bang biyan asa tinis mo kung ito bigay ko na pinete sa amin. Semua galay pagkarasan. Bang paya yung live yung pagkarasan ka na kapag-alas sa pagkarasan sa amin. Saya aman sa marian. Nanti dan bilang yan sintuan biar yan kaisa hasad kayo na sini. Lagot ito sini. Kasi sa inagtim na nagkurela. Kaya sa lisan. Sinabuha niya, pinahal ko ito sindikato. Kaya yung sindikato sa niya. Magdabi. Sa lisan, sa lanuin. Kan customer. Sa lisan, kan danganin sa niya. Sinabuha. Sinabuha oras. So, kaya ko si Usin. Bos, biar kung karang ko si Usin, bahani ro. Ito sa niya. Eh, kung musika ka ng muntiman, natin alin yung bilang pepete yung susunod mga tsaka kapamya. Ina yun. Hasad ko yun, hasad. Hasad at wag niya lain pagkalasahin sa amin. Langgan, mangtaniya yung pagkalasahin. Siyang tara, taniga niya, matay sinilambun na sa amin. Ganyan, matay, pagkasang pinauhan ni haram niya, nilaram Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ano, tandaan, yung kita ko ito, fitna. Fitna. Mura-mura ang nagkibigtan kita ang man bisa ada dunia. Inna ma'amwalukum wa auladukum. Pangandagante, ikanagante ng pangarta sa amin. Sunaguha. Makin kita bigay kay tubig na. Sunaguha. Kaya yan ay peniya in katalewin ito Tuhan ng alam. Ini ang katalewin. Bahunya katalaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gani apit na gaya, hindi na nagbono gaya. Yang modele. Magtaniya ay katalewin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gani. Gani apit na. Gani asingki. Gani amatay manusia sulit sa lisan siya. Awas katalaw. Atawa pinarabi at tako awal khawf ng buha bisay ng pagtalino. Ina-ina ng kitalewin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dumeke pinahit Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. O kami, dumen manusia ang hindi magkagari. Sumegwa, magkagari. Ya ayyuhalladhina amanu. O kami manusia magkagari. Ittaqullah tinala Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ni manusia magkagari sumigit na. Sumali, manusia yung natin magkagari nung tinala ulit na. Ito, kumama na siya. Ganta maglugdan, gana niya alay. Gana niya efektif. Sige sa tinala ulit Allah subhanahu wa ta'ala. Khawf. Ini di khawfi. Atau at-taqwa. May kaulamanin na buha mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu aw at-taqwa iya depende. Al-khawfu min al-jalil. Wal-'amalu bit-tanzil. Wal-qana'atu bil-qalil. Wal-isti'dadu li-yawm ar-rahim. Ini lang katanaw. Jadi makin peniak ketelawin si manusia asli peniak sini.
sa tidak iman leh tidak bagi iman mereka aku tahu mereka komplit ini adalah yang tidak sekian so ibang nilai ni adalah iman bukan kata tahu kan dia ini yang tahu cenderung kiamat sekalian ini yang kira kita merasa karena Allah Subhanahu wa taala tuhan saya kiamat sekalian ini tuhan kita tahu sekalian kenapa kita Allah Subhanahu al-khawf yana beda katalawan suwaiti utinala wa Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alam tinala wa Allah Subhanahu wa taala katalawan Allah Subhanahu wa taala salih itu dalam kelindem dalam perantara sekian pulang taruh tapi jami'an ini suwaiti Allah Subhanahu wa taala wal amal bil bagi kekayaan tinala wa iman bagi kekayaan tinala wa Allah Subhanahu wa taala saya boleh percaya kita ini iman maka kita mengenai Allah Subhanahu wa taala magkarat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkarat si Allah wakil sa kiamat sabiya sunawa ka tinala wa makin pega magkarat kita level kaisa yun Nabi sunawa tinala sa Allah Subhanahu wa taala ini kahalano natakantag sa nagdanta ini do wal amal bi tanzil luksumay kyo tinalo bagniya tayo sa katuan bayan doon bayan sa amin sige tayo tayo nadakam nang kyo dakam yang dusta dakam nagsira tayo ang dakam nagsyago dakam nagriba supaya kahanat tayo 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 isara man Allah Subhanahu wa taala kaya ang pinasal kayo sa amin so isara guru perasan ang ulama waratatul awliya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi na puto tengilog ang 400 tahun hindi ana wasaka higi gana na ilagat sa din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana balik gana elu balik may bigantiin sa puwas iya elu kiamat na samian umos inakahan kita niwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana bisara niyan Allah Subhanahu wa ta'ala umos pinasampay wa tatuan mudo na bayan samian umos pag-inilin ka umos dahil ang tiriman kikinig tinaraw ngayon tinaraw kita Allah Subhanahu wa ta'ala al-amalu bil-tanzil magpandagan hinang dali wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana pandagan bila kita ini yakin Tuhan Allah Subhanahu wa taala pandagan ini agim pagbariwa sa si dua magkatuwakan suway ko ang ustad kurumbat ng Allah Subhanahu wa taala tagto ko yung silina akan hahakan siya magana hahakan bang dinakdakaw pensi siya doon nagpalakis niyong yako kami tinutol kawin ang makawin na kang mokot ngayon talong tangan at kami siya pandakan ng Allah Subhanahu wa taala magpahap kahit yung manood siya bakit amin ko kita hindi na panuhotin ko kurumbat at kurumbat ng tawanan at hindi na tuhin lang nagkatuwahin ini nagtuwahin di ako nagkisahan sa amin gani pemerintah atau agak niya na ihtiram sa inyong mga sisiye ini natin kinagatan sa amin ang taglay والعمل بالتنزيل والقراءة بالقليل دانا كتبي بangkantalagan kay Allah Subhanahu wa taala ang nagibig anta kaya tangruda na kiti matangitinin menjadi dua kalungan ng samyan pwede misalnya bangsa niya nagtanungong sikitain sa aratain tinang ako na mo anak miskin nabisan basahin niya pag magsud ko kaya ko tinang dayahan sa paymat ko sa amin pangataman ko dahil kita mapatay pagkado tayo walang siya sa amin kunayan dahil kita mapatay pagkado tayo tinda siya sa kunayan sa amin dahil kita limaw gano'n kung gano'n kita magtarayan sa amin wala ka na ato bilkali sumay inalai sumay kita magine may itara sumay tayo matay yan ay gantaan sa kanilong Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanilong kinabusan na yun wal-isti'adadu liyaw bin-rahim bin-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru bin-rahamin bin-rahamin yan mo suway kahawa kiyaw maramong tao mati kung nagsumisuri tawasan ang marin hindi mati gaya ini innaka mayitun wa innu mayitun bin Allah Subhanahu wa ta'ala o Muhammad kau mati kayo sa mati kayo nagkakakarang man kita baka kita dalam suka selama-lama dalam nakuha na selama-lama dalam natin ang bayan na selama-lama kaya nagtapikit yung kimitino gan tihat sa manusia mati tihat sa manusia ko ito mati ka na sige-sige tihat sa manusia ko ito mati ka na sige-sige sabab natin
intimidate dengan pekerjaan yang semua Allah Subhanahu wa taala dapur. Nahan wal isti'dadu li yawm al-hayl suway kita sigi istidad. Suway kita sigi tagama. Tagama kita bi sigi dapat ipat bi makin kita kailan katalo tu Allah Subhanahu wa taala bang suway intimidate bi sigi ini mian harap tabi dati buat bisa mendapat kuitan tadi. Makin kau terlalu. Bagaimana kau terlalu pada Allah Subhanahu wa taala? Ini wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya na surga Allah Subhanahu wa taala. Para buah surga hajat pe apan dunia untuk langit samian. Uiddat lil muttaqin. Pagagat na si manusia, ya ko kaampun tinanaw to Tuhan Rabbul alamin. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba. Sebenarnya ini manusia metinala untuk Allah Subhanahu wa taala sukses di sini. Pero ada ini kabar na sa amin na tinan kaya man makap ay sa elo kaya man tedo de. Tedo de in kaya man maksud. Pinamaksud ano ito sa lagunya si ibarat sabi tedo de pag sa katala untuk Tuhan Rabbul alamin. Sa katala untuk Tuhan Rabbul alamin sabi. Omos di oras kun pandak sumegua biar pergi aku bisa pergi tu biar gurutan bi dua pasien akan kami ke bisa sambatan elian magarakin biar gurutan bi tu kesal tu sikau dan bisa gurutan bi hatian veteranohin aku lagi kau ustad hatian kue ngobrol aja pada kan sisi mian saya pakai lagi tu ambil sih samian bang jalan kena kaya mana nabi oh sumegua ano ko aja sedikit-sedikit biar mian bisa sabihin me sebuah biar bang dedo niya tu terbisaro me keulamaan terbisaro me keulamaan niya penne mian alamat eman tibiko alamat mungkin kita tidak asal dia tedote lai sekita yang kita lewin suway niya Tenia sikite ia alamat ini itu sebaranti atas pitu parkal. Berarti bisa suwi ini dia pinawa kita lewi. Pinawa matelew tu Allah Subhanahu wa taala ini atas pitu parkal. Kaisa suwi manusiain yatabayyan ti lisanihi. Suwi ia patampal atau tekite ne anu tekite ne nuk tamatan baran ne kita lewin antak pinia soy tanga pinia sedela ni. Pergi ke telewin sedela. Lain pergi ke telewin lain sedela samian. Sumegua. Takna bang bisara layak tibe. Suwing bang bisara. Mungkin manusia yang tinalo kirang katalo tu Allah Subhanahu wa taala. Layak li. Sikedue wal ghiba. Duk suwege ngelimut. Siketel lo yang ko naman wal giba aw namima da huwa ipuntrahi wa kalam al futul siketel nasin tamat ni ko sa Islam la yakti takau bantu misara dusta bantu misara tidak sempu detektor memenangin dusta siya pitangin etinan dusta magsambahayan tiyo suwi ini pun sembahyang bisa dong dusta nalika talo tu Allah Subhanahu wa taala dalla anu suwi katalo pelainos dalla anu da kau misara bang dusta pelainos dalla anu da kau ngalimut duk metipitong nanima betul bisa itu sabian payabante bisikalan po itu pihak manusia po itu mati sabab dusta duk limut pihak manusia po itu magbanta pihak manusia makanya ilo sabab dusta duk limut dia maralahi pagalimutan yung tuwa jihali sobar banggit tawad pagyatak sawiti limutin enggak jihali pinasama sa mukha tirang sa amin sampai pero pito ada tayo mga jihali hatin maglom ganya pinghitin sa amin dia manusia kepektiman naglawali keberin sabab koto-koto sabab dusta sa amin gana nagsimulan Paiwan TV. Gaya ano ko siya, TV ko ito si, kita ito si, pagay na yan, ano TV. Sali-sali, bang iyan yung bang sayakan, asal
magpipisay, maglimot ene, magnamimay sa niya. Nambuha. Ella wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lumengan ubus magkaroon pag-iya doon kubol. Nagkaroon pag-iya doon kubol. Dina ko ene besabat dan ngedo yene dewan hulu ame magusik dewan lahi. Kineta ko ene pinarue. Dan muai pineta pisik mo dan muai dan pineta pisik mo dan muai. Pero sahabat Rasulullah itu pin menghilang saya. Penne manusia penne ini siniksa sampai selalu kiamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala atas dua rusa terhilang dia. Siniksa kewa tak pengurusia sampai selalu kiamat sa dua rusa. Ini dosa ini dosa dikit-dikit bang pikir teh. Ini manusia bang maya kemek suci papa. Lela dekat dengan kesamian. Si kerwenan ini pindah sebab mikpoto-poto mikpitna-pitna samian. Ini manusia keluar yang amat dah buat pisang buah. Kawan, urus mati. Pero orang yang kemek taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini siniksa sampai selalu kiamat. Kita akan tunggu sampai tahu selalu kiamat manusia ini. Siniksa. Nah usia yang ni nak wala samian baruin pindah. Kau pindah mereka. Pulang-pulang siksa sih sementara pindah gitu pindah biasa kita buat dewan urut atau untuk kita buat dewan lainnya sih so berkuasa yang balik deh hati lalas deh karena ini siksa yang balik ini bukan kabar Nabi Muhammad SAW sahabat kita biasa dalam siksa ke manusia ya manusia nek foto-foto nek pipitu sahabat nek tinen gajah dinan nek sampai timur mati kakek berjauhan wa kalamul fudul Luksumay pa niya, sinala naman, kinetinayaw kayo, magpisara matuklo. Magpisara tabiya, maglaka-laka, tabiya, huwag ka tabiya sa amin. Diyan mo tayo. Doon, magpisarayin pa sa pagsumiyan, pag-biusigin. Doon, magpisarayin pagsumiyan, pag-sindikaton sa amin, pagpinaw sa amin, sa plano kayo, hindi kinis lagi magkasari. Bangsayan, kaya ang umpisa ito magsambayan, dahil lalo na itinanggatin ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikadwe, ang yakapa fi amri batnihi. Superman ne dalam beteng bang ini pinasaknen. Na pinasakne bang dumen halal ambat ini kena kandele. Pihak jago itu manusia mekmilune sama pagrimane. Pihak jago manusia itu mekmilune kamu sekat ini sama pegang ni sama. Dah akan tibin. Bangsa kalau tadi pusat pergi tadi haji pusat ulama tadi amian. Pusat pe ustad pusat pe. Mian ini na sama bangsa tadi tablik kemo. Bang telatan di atawa yang teteng terbigay gathala ang pagi yang maramit ini antara kita lewat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikat tayo dari besar ada khata fi amri basari. Matane kuala tabi sari lumian. Jadi second ini Allah Subhanahu Wa Taala berkain eka tawaran eka anen amban manusia pegang sama bine. Sebab matane. Niat manusia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga mata sumiga besar deh. Pengayam dah sikit sebentar deh. Nanti angkat dan tepisi dari sini dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada yang turi adalah haram. Kau ada prinsip si sebelah sini. Dibagi sayang, dibagi lagi melai kau semua paling deh. Petek dia anak-anak paling ngekul bebayan lebih tanin. Penda wa sahabat ilai pakai mek perlu apa lah nak-nakin. Tepat-tepakan pada mek tawaran bahasa. Ini penda ada pinagahap nene. Anak kun ganak kun pada kapote paden. Dok pada sando-sando samia. Iya. Dibagi ni. Tek kalau mau samia, tek kalau mau samia, tek kalau mau samia. Nampaknya atap kita beri ini insyaallah. Kita boleh terpenuhi insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala kiamat. Million manusia tak terpenuhi. Supaya terpenuhi ini kalau berkumpul itu tahun sebelum kiamat. Bang pergi dalam lamihan saya si Islam juga saya masal pun dengan penuh dan meditan. Dia suwe ni tidak pendengar. Dia saya katakan bisa manusia ke suwe. Sabi ini itu ini. Itu area luar dari manusia ilepas Allah Subhanahu Wa Taala. Saman mata deh. Tuhan pegang pasarin kata jahannam. Dalam neraka jahannam sampai. An yakhata fi amri yadihi. Sunnahu ayat tinaleo. Dah usal de tangan dan pengantan kabita. Ini sampai ada tinang gantale yang tangan haram. Jadi makazari mian suwe kita ini pehelli payman tibi tangan. An yakhata fi amri qadamaihi. Bok suwe wa. Hinalawi baptisten dah bobone.
atau ada tututan lebih Kristen palingan duman si kesemantalan duman si pangandanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil etinan yene pekerjaan itu detabaran ketukemon kue ini direct dari bisa etinan sundalo Allah Subhanahu wa ta'ala dia tu piretan Allah Subhanahu wa ta'ala segite etinan main kita ini main kita tahu sila kiamat boleh makakasabi. Sekenden anda dapat diambil kalbi fayakhruj minhu al-adawa wal baghdha wa hasdul ikhwan wa tabisrabian sunagua impedian da usalle hetiren gagunane ilahi agen pesa bungkas nianne dalam marana sa estel sa kompanya sa amin pagkain magkarayan pagkain menjadi master siya na pagkain menjadi engineer pagkain menjadi ustad pagkain menjadi tablik sa amin umatang isang talaga hulot pet mag-angan-angan sa amin o ustay lang mag-angan-angan sampai penyal estel din tine diyan bangkot pinakwe menjadi dayahan atau menjadi ina-ina na yang kata misalnya uspenya estel dan siya sampai nyahiran na yan labayan supaya kapituntara dok yan yan tingte na yan putih na yan yan makasal o si Kepito ano ko nakaipan pi abdi taati kaya sa taato mo khalisatan liwajillahi wa yakhafu riya wa nifaq si Kepito bang mabaya kita bikainan Sudah magkahagat, sumegua magkahagat yung tinala ito Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumegua pek ne perianten bi. Tinala si parkala pek. Penhut tibi Tuhan tibi Rabbul Alamin. Ada tala pek ne ko tahinang ini pagibarat tibalay ko tahinang riya atau wanita. Ina riya bangumabot na pagkarajaan tele atau ayene ni anhinan tele tibi riya. Pero Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Pinabi ka to. Allah Subhanahu wa ta'ala kaya dose tahinang manusia hajre keriki ni kaya temone mati mo kapagtawat ilan pun Allah Subhanahu wa ta'ala sumeru abang manusia abang kapag sirik wa kapagtawat temone mati ilan pun Allah Subhanahu wa ta'ala. O seriain sirik, dia mereka orang mati bersirik samian. So mereka yang bisa sirik, ni apa nabiyan na sirkul akal wal asgar. So mereka bang bisa pindah sirik sali itu dan bang sirik sali. Nakapit tabi natin bang dasar, natin ang pulsun nakita bi. Atau ada sampai kita tabi, tasbitan bi. Kita tabi tabian bagian ini benin, bagi manatan bi. Supaya hajat kita bi kita, ame dah menjadi hura paghangkat piliya sirik paghangkat sirik kini na pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanifat dok pahali kita bi amban yene penipu manusia. Sino manusia menipuhin? Banglos persebahayangan bisa pilawan kang iti bagla si mian masyatan iya open remarking sa misbang masyatan sa tangko sa pagtabigan iya pinagkatan ako magbayad bayan pajar atau bayan suwa ini isa niya sa tangko tayo na kasi pusukul pasukan nila pero yung nandaman naiwa hati pinain ang inaran na kupiyana pero sa hali pa sa niya na yan hindi manusia aling nipo bang tayo alang mu'min yang basak pati mu'minin bang tayo alang kafir payahan sobra pa kafir aman may kafir yan asal kafir inte pasaban yan murah-murahan may kibunin sa Islam ito ba na bisaragon buti apin niya hindi nila gumutiri pangutama niya alay yan na bisarala ito biha doon bi amban Allah Subhanahu wa ta'ala yung tawbid sunadua pang malahat li 100% asal niya na bisara kung ihap pagiging butaw dahil doon bi dok magmatang po siya ko dok hati na magpapagod po siya Allah Subhanahu wa ta'ala murah-murahan pang pain kita di yan ang pagkastuhinan tabi rin ng buwan hindi na tinang tabi luto dok tinang tabi saksi tawad sa law kiamat kalindungan na kita di tawad sa law kiamat sabab hati na musakara tabi pagsikil tabi sa Allah Subhanahu wa ta'ala dok pasal ini pagkalas pag-SB na set di ba na po bisa na buwa
Mian po sa paniyan may nagkusikam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami syukur ka Tuhan, Masya Allah, masing-masing